Guys, niami din sa kining alubihid. Aw, Laguindingan. Oh, Laguindingan ni no? Tubahon Laguindingan. So si Brad Rolly ni. No? Naigwapo din eh. Mo ning si siya Brad Rolly na. Oh. So guys, niami din guys. So diri mi sa kapilya. Onya ako mga kauban din guys, niami din eh. So doon na may mission dire guys sa napos si Brad yo dia kumba Brad so na dire din sa mong Laguindingan no sa Tubahon Laguindingan. So din himi naghimo karon sa among assembly sa CFCGK Mission and Evangelization og SWAT team. So dinhi guys. So salamat guys og maayong hapon.